webale mnonga ejini tayari westi irakali yetu program yetu nyamurungi eyo muhinji no mulisa nakwakira nakushemerwa kandi nakutangirira ugundu murundi kushanga ngo negisabito kina magara okiriyo no leba programu zitu zona nko kuzikuba zitiro rukarra kandi ukagaruka kashutama naga majingo kategereza umuhinji no mulisa ekireki kugira ngo ugire echo wabasa kwega kandi ni nyenda no kubamanyisangu tuturi hatayali westi honka tuli kuri na live hatayali FM chenda nina katonye 0 okumuri mitoma mwe nabaturikirize mwe bali kuturikiriza radio yanyu nyamurungi banyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mwitaka nza kubaninganira no mugurusi amagundu myaka 82 abasize kora ubuhinji no bulisa arukukorera compound kandi ayine bintu binji ebyaru kuhinjira omumepira ya motoka naza kuba natwereza emboziye atugambire bintu ebi akabitandika bwireki abikozire ubire burkwingana ki kandi n'abanya Uganda bagizire kibamwigaho ningitwe erizoba twaza kuruga obundi torali twagira ekitwamwigaho reka mubaretere omugurusi magundu abanendo bakureba tayari west banzo bahereze ndamusyo bakunde ba tayari west nyenda kutwara umushogo kubasima no kubebaza no kubakurusa Easter mukamwita sima ntwenda kumanya omugurusi magundu anuwo hamazina gegona yasemi akengahi rero tutandike mbozi yabo nyunji yo kuhinga no kulisa amazina ndi Magundi Jackson ndi nyine myaka 82 kandi nizarwa bushinyi cya Bujimbi niyo nafurikire nizire gukora kunaka kunuya nareba protege najigura natandika futura aha ampana za kumara imyaka iri kuri ngo 50 imyaka 50 uriyaho muri ka mukuzimbarara uriyo no watandika obwe hatu watandika kubo mutuze ijana ryo mushaho yes wa herese kunizire wabantu mushaho wabantu konka abanyango burofa ababe bakora imirimo itariyo yo kugabe mbazinaki ababe bakora byo uyonjo mbekije ni kurugo murumo obo bwiro hatu bakaba bari abashaho ababe bari byo byonjo yashangotine katandaro nechoronyo nekiyungu nebindevyo akakurubana ni bakafutwara mucono mbwenu nigwe murumo gunabini nkora kunizere nakora na district nakora na imyaka 10 imyaka 10 kuna herze area inabini nkora mu bagihindura town kuba gihindura town aba town bantwara nakora nambara town council itakabiri city imyaka 10 nayo Echeri town council bija baji promoting yaba municipality nakora nabo kuna amazire imyaka 10 hati bija habaho aba family planning association of Uganda bija baza kwigura branch kunu wizara manager yari and interested in bintu byanane government organizations hati yampa mu murumo yagira ngo bishabe natunga mu murumo nabona akora emyaka 10 n'aba family planning association of Uganda ngikuna kuba mpumuze na nyana zombi yanje binatandika gukora imirimo yanje kankanta hanyine interest kankanta ni nkunde byo kuhinga no kurisa haza kunezire inaga itaka nkuko nagambira mu kavuruka bushinyi itaka tukurufura ngikuna binganye protege hati na jirekete ngo cyo kugira ngo mpinge hati nkwefutanika kuhinga umunanko mu mbugomo ibyo kwita backyard farming nari urban farming akuba ni ndeba ho kore bintu byawe nihingana cyo buhangwa aha nihingana futi igana hari 50 igana ari inshanjo nkijana yongeraho igana ari 5 na yongeraho izindi zava igana ari inshanjo oyino family yawe kandi ugaruko hingira he bintu nyamwinji nyine ho family bonkabanza kuhinga mu papara ebya cement kuna bimanya hiba kombe kanza yo nyaye papara bya cement impinga mukonka abwe myaka nkiza kukirizita karinde mera kandi nkisharura washarura mu muntu umwebiri papara cicwanyaguruka ki nabendi yaho ndi ya TV nareba technology iyo muntu wabe nahinga uko musiza abajungu nahinga mu mipira ya motoka so nanye natandikiraho natandika kugura impira ya motoka rero no musigaza ginsharara agikora kuko wagireba akwa ni ndeba nagihinduruza nagihindura nagisharura bajurumwe akira kugisharura bajurumwe agihinduruza hade bankese fori hategishigiretera kuza mwita karinje
umpira nengugura 15 wagisharira 13 guno umpira ngumara osiringi kanana utaka gutire mu itaka eke hati mwe nabanze kwinga mwe nuntu kutanka kwingomo na rero abwa fertilizer nguma ningura fertilizer ubuhurunguru bw'ubume na nubwe nobwembuzi mbwe nara cyambere expensive hati cyandetera okutunga embuzi musomunanko nguri bwa nadizi nkabanye ni mwembuzi zikwingana kinana linda ukachi okabano lise mbuzaha nkanyine hati nzine nyene embuzi 10 ezikumperezo ubuhurunguru bw'uko yamfataliza yimfuto munanko mu zirye nyumuko zirya kanyumuko so byo kwinga ebi noreba ngo nibiburamu kace ko kulisa kugira ngo ihe mukafataliza ogumeno okagarumu noreba hata buhingo mwanya muke hati nko mumpira gwa mutoka ko kutamukirisa ekingwa cyarakakurya ebiri bikubabira mu bifwa muju cyo note ko kuranga no gumano okindura notamu ebiri sebisya rero kugira ngo gire icyo washaruramo hataha onohinga kinaki ninde bare ibintu bingi omwanya ogu hati nyo nimpinga ibintu by'emiringo ebiri nimpinga food supplements kandi garika mpinga herbals nyine mu rosemary nyine mu mucunabini nyine mu ebitonganwa nyine mu cabbage nyine mu okura nyine mu sukuma wiki nyine mu lavender nyine mu mbeni nyine bintu bye inyanya nizireba ndeba za green pepper oine ebintu biri kurenga nko muri 20 bishibwa biri byonka nibirenga ndiba ni byingi munonga no kugenda ko oronda embibo leta okura research ngenda ndonde embibo njandeta mbene bebye mbazi binagambe bya habo kuba kungambira ngo ikintu kitambeke ati ngenda nkironda nkibyara ebya habo ino bihanabiye ebya habo nyineho mucunabini nyineho okura nyineho rosemary nyineho ibinde bamazina imwe manu byiba mucunabini nicyo kiringo kinareba niye kiki nyine types 3 za mucunabini zine na types nyineho erikwera nyineho na ya black nyine unendijo erukurimu kandi zona zirimo mbazi itakushana kandi zikora munonga amagaraga abantu mucunabini actually kimwa bintu nosha ebinarebo rukoraha ni nko kongera umutindo value addition abimwa ahabo zawe na kibintu ni bimwe nibihe byo kongera umutindo mbwenu hati rosemary ni banjino mbikabishata ningitwara university iriko bikoraho bagikamura banyiheramo oil bagarika banyiheramo amizi rero amizi ago ngatamba arsazi ngatamba inanka ngatamba shukari tega kugitamba ngajiyamba mwe ngajirejreding nagachendeza mani kandi nagatamba umugongo nagatamba nanka oil netamba umugongo nyewe kandi ndwara umugongo bukagwa mseho miliyoni mwene mtwara 5 hati kuna tungire oil ya rosemary itinkagarakaga umushaho rosemary kantambira umugongo yantambira arsazi yantambira n'ibindi so ejo niyo kinga kandi mucunabini nayo ine ibyo kora amagaraga abantu munonga irwimbazi mingi nangwa yo no mu marwaru nabagikora munana capsules bagarika bagikora mu isano yayo bagikora mu capsules bagikora munana nkana no bujuma bwukumera abwendwara zitari zimwe na zimwe kandi nyine nekitonganwa ikibakweta nanka ikibakweta tree tomato echo ebe kwani biragura byongereshaga amayambini hari haruguru konke ibyo byongereshaga mu munonga umuntu yaba ahwirwa mwishagama wabimuhereza ati kwetegisa ngo bazi kumutana drip ni byamba munonga shagama okuhinjira mu mipira ya motoka okishanjirota noreba ngo umupira ngo basa kuhinga n'imyaka 10 empira ya motoka kingi kunzireho n'ibintu nkabishatu icyo kubanza umupira gwa motoka tumukura norahingamo no mwijukura hingemo kandi umupira gwa motoka nangwe cyo nicyo cyukuru tugukuribwa nchebebe
tugukuribwa busisibirize hatiwe no gumano hindurita no hita mu fertilizer no orahinga munda myaka na mujukuru wa warija garaka hinjemo so ncho kikunda naka kwingo mipiro no rebo kubikorera ahaka kubikorera umwanya gumwe ni cyumwa binte bitakwenda kujya noza gukora imirimo y'amani n'imyaka yagenzere kirunje cyacu hate cyo kubanza kubana uhingo nako mu mbuga ibi bya urban farming abwa nankabwa security ibintu byawo no bikuma uko biba biri hihi ecya kabiri burikanya no bano bikoramo uko no buri hihi nabyo ubisharura mbeti no tubira hari ngo bikuhenda so kwiyaho harimo kandi nabwo challenges ziri munsi inoranke bibirya higuru kuza kutwara yonka kushuka yamizi kutemba higuru no kuza kuba harvestinga so ibyo ni biteganisa makanto konka byo ukingo mu mbuga n'ikintu cy'urungi munonga abo kuba hati nke cy'ubana bugambi cya add value addition ni kunkeza kubisharura na aba government ku initiating ibyo nanke bya add value addition ibimwe ni nkira kubitera mbu parking nkiza kubiparkinga abantu bije babigurira bashanga mu mbuga yanjye sentence kwatara so ncuciru cyo kwingo mu mbuga reka tuzo mu kahumuro kace tutandikiraho omugurusi magundu amyaka 82 abasize kora business iyo kuhinga kwinjira compound aha turi yangirangu hariho eka hariho futi inshanju ahari atana inshanju harigana ayino products zikurenga mu 30 ezariyo nakoreraho kandi agarika zigitaho umutindo ikituru kweta value addition twakumura twagaruka tuzakongera amboziye rero atorekana na bimwe ebyaro kongeraho umutindo no kwabase kubuganyibwa Nyenchakare aha Tayari West ibanda ya bireta hirishaza ryambarra ikija yahangwa ho kubanka district umwahugwe 2025 imyaka yaza kusyabiri etongwiri ebire district ntenda kwija kutaya yera district egizobere yanyenchakare program yiraka irikuberaho burwakana kurugashesha tukisya shahina tugane nabembezi bayo turebe n'urutamboki urwetire yonka district kwihane hangwaho turebe ne koraganeta na districts eziruko yatana nayo ezirumu Kamwenge ezirumu Kiruhura ezirumu Buhweju hamwe na Mbarra Nyakugizara ndija kutaye sabembezi abo kuterwa Karuru tutayise nabembezi aba government ningashi abitweta ngo civil servants turukuganira hanshonga zibanda program yiraka izobere rwakana kurugashaha 3 kusya shaha 5 Kajambo. Haja mulaga wana aba nyumba. Hapa kako noga bazeyo. Imugida kuligida. Neda sewe. Tuli mu kugenda ku polling station. Kukebera nkalala z'abalonzi. Njagala kakasiza ddala. Nti erinnya lyange mwe liri mu register. Nja kusobola okulonda. Ate no Sophie wano. Naye agenda kakasiza ddala nti erinnya lye mwe liri mu register. Kagape na tugenda kukebera tulabenga tusobola okulonda. Laba mama. Balavo ate bano abalizi bafuye bitu bano no tebachali balenzi kati basajja okulondo okwaggwa bali bachali bato naye ku mulundi guno nabo bagenda kulonda era je tuli tugenda tukebera amanya gaffe mukasa undagaze ekintu kino nange kanzira waka nkime mukyala wange tukebere kala zo kulonda enkalala z'abalonzi zitimbiddwa wonna walonderwa mu ggwanga era nga zijja kubaayo okutuukira ddala nga 15 omwezi ogwokutaano 2025 tosubwa omukisa guno ogenda okukakasa ti woolondera we watuufu n'ebikwatako byebyo ebiwandiikiddwa tutegeeza abo abaafa basobole okuggibwa mu nkalala z'abalonzi kw'ossa n'abo abalabikira ku lukalala okusukka omulundi ogumu nabo basobole okutereezebwa buli kalulu ka muwendo obubaka buno bukutuusibwako ekitongole kya Electoral Commission of Uganda. It's happy time, Chobelo. Bathing time, Chobelo. Bulira bulungi, I feel so nice. Sing
waffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jeri biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. Kuruka yumuka umurako oriono leba umuhinji no mulisa program Tayari West kando yujikengu obwahati channel zitu zona ziri active ahazuku Star Times kuria Azamu turona free air ni maba kutulebera online netubakunda mnonga ejeni program umuhinji no mulisa buli rwakashatu ashayishatu necweka zo mukiro amakanda ntubato wagasimbra nyino mugurusi magundu amyaka 82 ndiyo ninganira nawe kandi nakora emirumo ye omucompound omumakage nharu kwinjira products ezaru kwinga ziri kurenga mu 20 n'ekintu agaruka ayongeraho omutindo omugurusi magundu abariyo abatwegitaho embozi yawe mbasaba bashanga yatandikire konka nabagambira already ebyo rukora no bikolera omumbuga ntwenda kumanya obwotandika kukora ibintu ebi abwenki wagize uti nyokanze omukukolera omumbuga abwenki otarazo tukanje nengulita kakuriya ntandike mpingireyo webare mutebe kanisa iki kintu nkakiha president wihangiri emirundi mingi akakira kwabura abantu agira ati umuntu no wakubutini takoyina kataka kabo kake wakakozesaje atanogira icyo wihamo ati no asakurisa empunu no asakuri tungente ya zero grazing no asawugira ki kwegeraho kandi njya ndeba ha TV hariho umusigazi ngo akari umushomesa wa Masaka nawe akayinembuga akagira ngo kuya akana akora government bamuha umushahara muke yazomo nanka private bamunyaga kuyarigire mu yaje hatege mbuga nenkorora ki yagishinga yahinga imboga nkeze zindi kuhinga akana agira ngo ayina magari gakwe kabiri na 5 kandi umushahara gwa kutunga mu mbuga ye no gukirwa yabe natunga mu government mbene cyo ko nabirebire ko nabigitagita n'icya president nanye niko kushara mu mbuga ye nabeyinaha nkwifutandika futunga embuzi gatandika futunga enkoko gatandika kuhinga mbene hati kandi niranganyirwe mu munonga abo kuba esente ezikukira obwinji ezinkukora tuzikwingana n'umushahara gunabiningwe n'intunga so n'intunga makasente kanje kandi kiziro mbwire kandi kanshanga mu mbuga yanje so watandika kuteka okongera omutindo aha bintu byawe okongera omutindo vali addition ejo mwene netaga kongera mu ibyo kolesa technology hatekija ebyo uno bikolesa ki ne bya mikono ya burijo webare tebe kanisa mwene ko kubushomere ubundi ticyukwenda hati ibikundi nabitandikire actually baturetero products zimwe tuzirebe nagumaningure bitabo nagumaningure bitabo ni shoma mu special bya habo na food supplements ati natunga knowledge yuko basa kupakinga ebintu nangwa hati ebi binkusharura ni bipakinga ngaraka mpakinga ni bintu kusharura for instance hati hariho nk'abantu abakuzire na nabana bato nibetenga ebintu byo kumbeka mu birugwawo mbweni nyowe ningure byenyanja nabyo mbitera mbipakinga mbicencura mbipakinga nduguza ahabwa abantu abakuzire na nabana bato na nabarwire na nenshonze na nanka na mukene nyine kiri kite cyo kureba icyo cyahifecho nabaketa sawa soap ekitoferi kitoferi echo tukakunda kukiriya kibukire kintu echo hati kubagiye kwa ba research bashangire ngo ni kitamba kansa zone mbena ingambara ho icyo bapostingira nanka hasumu nanka ya King Charles wabungereza mbazi yone kagira hati bamurifaringa amababi gistofere icyo hati ngoga musastanyingira magarage kurangwa cyo hona hati so mbena nanye kunakimanyire nyunka nkiguriro kurya kuko wanugamba tonka kunakimanya ko namanyire mu gashogwacho hati nanye n'icyo amababi yaga ngashekura nganuka umukibunda ngatera ngapakinga ngaguza abantu abakwenda abina barwire benanka abako barwire naka za kansa n'ibindi nangwa tubijya ngo narwire n'uwakota rwire
hati wabana utukozesa ekimanyisa obuko ukayiburiza kwizira barashanga urije so mwene uchukorese karere kakulinda ngo kanse banze kwate mbene ko kuba kwimyonezi ngabana za polio n'ibindi hati kindi kiwano utukozesa no amagaraga we no bogombe kiregi ndire ndware za kubenza kutahirira zishanga iwe yetekatekere zikutahirira so ekinanyenda kumanya okukolera omutahu nebe bintu byona tine challenges ezoshangiremu na mnonga kushanga okukolera mu bufunda ningo kashanga wini ko kuteganisibwa okurumu challenges zirimu icyo ni kibuzo cy'urunje mnonga abo kuba challenges nore ankita kanirikere hati ninte kukugura itaka iryo kwija ku iryo kuhingamo aho kwati nyine hinkuruti imbere nora ko yo umwanya muke so itaka nindugura ndiri ncherereta na rori mbona futo mipira yanje icyo challenge number 1 challenge number 2 impira no kugigura ningure sente yabo kuba inyuti nemotoka zikurwa hempire jiyona neshohoza kandi ikindi ahabu kwinjira higuru amizi ibintu nibirakuka kuganywa ibyo hinjire ngarakuka kuwa mu mbinaka so pira kujya ngo biriya higuru so nibyo mamangu mbendo gumana witerera rero mwe nabo kwesaga mizaga national water niza kweshanga nashashura sente nyingi munonga abwamiza gukwezi so muna kompire biseje niyo challenge kandi ikindi nangwa nayo challenge ndijo hati kukuva nebintu byezere mbene nkemiyembe wareba yayezere nari micungwa ara nabo micungwa gwanje guri hariya umuntu habe ari micungwa umuntu agumana ashoroma igino kumbuza tamburiza mbene bwa kuzana bacwana agumana ashari nkomujenyi nari nkabana kigureba ushobora okora gumwime mbene nayo ni challenge eruho abo kuhingo mu mbuga abantu mbamba bireba bacwaho bakwende mbibo na waje atwara so iyo ni challenge ndijo ebintu bibiri mixed harimo imibazi harimo bikuribwa nindeba buri kimwe tine bitsemeye kuba bitari na bitahi byabyo nicyo kurebera ebimwe nimpinga hasi ebindi mpinga higuru kandi bene kompira kubagura mu kanaka noranko je mpira ibiri higuru nenyanya nayo nase nenyanya so tinkata mu kindi kintu abukwa tebikushana naka emirire ya bene bindi na nobukoko bukubiri so nicyo umpira kubagura mu kabeje no gwakabeje kubagura mu karotsi no gwakarotsi n'ibindi so tinkana katinga no kubimixinga konka buri kintu kiba kirimo umupira gwacu tine chikwita kitahi cyacu tine chikwita kitahi cyacu abariyo bakureba Tayari West nanisha abo baherezo butuma bwa muheru kwabura na munonga bahinji batayiba okongera umutindo w'abintu byabo turukwendera program eje mbeno abahinji bagenzi banje na munonga ba civil servants abakurugamira mu ya government nkabateriro muranga ngo hariho president ecyataha nagamba ekishana nagambireho ngo okunaka okurugamura umutishumansa ngo noba wagira kimwamurumo kandi ikindi ngo abamwe bakremenga nk'abasigaze ba yose ngo tubinitaka mbwenu hati oguno murumo murungi gukuyamba abantu aba civil servants abakuba bahumwire kurugamiramo abo kuba no more very active amagaraga ugaguma active mbwe nkanyonyoni bagira amanyoze kuri bisasezi ibisasezi bikoraha nibimara nobuna kubantagiye kuri ibisasezi byo kwirukana ibindi abo kuba ni nko mukashishe ni nkora mpisiyo mwabaziyo banarihire nokura so mbwe kandi ngaraka ntunga sente zinta gire kuza kuronda hari na kindi kukuba uryaha umushuma atakwija kuja security nebero na nebinyonye bikwija kubishisha noboruho ubirwanisa so mbwe no kuhingo mu buga n'ikintu kirunje munonga ukwiyahungu ni kibancyenda ka boost wine boost nkimbe kuko wana ugamba kunogira ngo umuntu noboye nebyoma icyo kusanke cyenyanja narishonzi utagiye kutegana icyo kikabiye kirunje munonga abwo kwenda kuyamba amagara gabanya Uganda abo kuba abantu binge na munonga kimfana cyo nagambira ngo kandi yo mushaho abantu binge abo kuri abari mu marwaro tuyabamwe tubine na ndwara umubiri nendi yambi umubiri no munafu nabatuhariho umuntu ayini immunity abakukira ubwinge abo kuba turya kubi abo kuba umubiri nugubana ugwetenga ibirungo nibihwamu kandi byenda garurwamo mbe no mbwa gukubigariza mu ibyo kurya bigenzi byabyo hatuza kubitira tuyihamu nebirumu we bare munongo mugurisi bagudu nashemerwa n'abantu batureba Tayari West kandi kateke ngo bineke bakwegaho twatungira umugishangira kubagamba nkira kubagambira ngo tugaruka tweyongeza we bare munonga
twashemerwa nanjye nashemerwa omugurusi magundu aha myaka 82 nakore sitaka lya afuti inshanju ahari 10 kuhinga products zuru kurenga umuro 20 agaruka azongeraho umutindo nekintu kikuru munonga kuyakubire nangwa natungana technology empango akabire na parking ebintu bingi kusinga hari ebi abo kuba technology yo kusa insurance ekabesano okagiriro mu mboga emyaka yinaheza nagire bakwa magundu ikibanki manyisangu yafuna obuyambe bukusinga hari obwe akabe nakore kintu cyangu munonga echensi ekabire nereberaho nibanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinja atakwata mwitaka enyuma ya kamera nanyu no mwami Sam Kagurire tuzakubegita we sabiter kwija we have to keep African hopes alive.